Ana y'u Burundi muvyeyi wa twese uvyagiye ahera mu ijuru. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Uruwera kandi niwe wera musanga kuri iyi si. Warakunze abarundi. Urabagabira ingabire y'igihugu cacu. Igihugu kiri mu itunga ryose izotunga abarundi, abuzukuru n'abuzukuruza. Aduha ubwenge kugira dushobore kumenya. None Mana turaciye bugufi twaga hasi tugusaba ikigongwe se rukundo. Tugusaba ikigongwe ku bicumuro byose twakoze. Turaserukiye abarundi bose, cyane cyane turaserukiye indongozi zose zarongoye iki gihugu, dusaba ikigongwe ku bibi byose twagukoreye. Mana nzima, warakoze kutwereka igituma Burundi butaratera imbere ari twe twikwegeye umuvumo. None Mana nzima, turagusabye ikigongwe utubabarire. Turagarutse mu nyonga zawe, turasubiye kukwishikana ko tubabawe, nta wundi twizigiye atari wewe Mana yacu. Turagukengurukiye ko waturavye byiza tukabona kabi twakoze. None Mana nzima, tugukengurukiye ko twuguruye amaso tukabona iyo tuja, tukabona ca gihugu watugeneye. None Mana nzima, nubishimigwe. Ehe Mana nzima, turaguhereje uyu mwaka tugiye gutangura. Warakoze kuturagira, uraturinda ijoro n'umutaga, turashika muri uku kwezi kwa 12. Twugururira amarembo kugira ukwezi ku mwaka dutangura. Tutangure twese turi mu kanyamuneza kandi twamaze kwiyuhagira icaha cacu. Tugende tujanye nawe, tutari kumwe turazi yuko ataco twokwishoboza. Jimbere Mana nzima, uje n'inyuma, tube hagati yawe duhonyoraho uhonyoye. Dufata inzira wewe nyene utweretse. Uturungikire mutima mweranda, urungike abamarayika bose bakikuza Burundi, bakikuza imbebe z'u Burundi. Uduha amahoro, uduha umugisha, uduha imvura n'akazuba bibereye. Mana nzima, uyu mwaka turaguhereje iyi si yacu y'u Burundi. Yihezagire bwane twarima twimbure. Uduhe umugisha nk'umwe waha Izahaki akarima kimbura 100%. Mana nzima serukundo, turaguhereje abarundi bose. Buhagire ubagire babawe, bagowe mu nyonga zawe. Twese tugume imbere yawe, tuzi ko atawundi tugamburukira atari wewe. Dukuremwo Mana nzima agatima tare, uduhe umutima mushasha kugira ngo urugendo ruraka ku Burundi buteye imbere turugendemwo twese dufise umutima umwe, turi mu bumwe. Mana nzima, turaguhereje indongozi z'igihugu cacu. Wewe nyene ni wewe uzi ico wazitumye. Zirongore, uzikingire inyoshambi kugira zigume mu nzira yo gutunganiriza iri hanga ryawe waturagije. Mana nzima serukundo, turasabiye n'akarere kacu ugaha amahoro. Urungike abamarayika bagume bakibazunguruka ngaha muri aka karere. Urongoye indongozi zawe kugira zigira umutima ukunda amahoro, umutima ukunda abene gihugu. Mana nzima serukundo, uno munsi duhejeje ikoraniro tukuninaza tugusenga tugushimira. None raba tugira tuve ngaha umwe wese atamu rusago gwiwe. Gendana nawe, ingo zacu zose uzihezagire, tuze tumare umwaka turi mu kanyamuneza. Amahoro ingo zidafise amahoro zironka amahoro. Ubarungikire abamarayika bagume barinda ingo z'u Burundi. Umwe wese ava ngaha ace mu nzira waharuye wewe nyene, inzira uhagiye. Abamarayika bawe bagendane natwe, baze bamarane natwe umwaka tugiye gutangura ndetse n'ibihe byose. Niwe wadukoreye ivyiza dufise, tukuzeye ko nibizokurikira ku izina rya Data ni rya Mwana ni rya Mutima mweranda. Amen.
Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri imwe rudende kikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragara mu bice bya Poezero. Turababwira kandi urugamba rukomeye rwabereye mu bice bya Remera. Turaza kumva ibijyanye n'ibiri gutangazwa mu misozi itandukanye y'umurenge. Tubabwire kandi ubwumvikane buke mu mitwe ya Wazalendo Uvira bwahitanye abarwanyi babiri, abandi benshi barakomereka bikaze. Ni mu gihe kandi bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ibiri kugenda biba ko bizamaze kujya ku rundi rwego. Ubumwe bw'Uburayi mu ntumbero ku bibazo by'ubutabazi n'umutekano muri Kongo. Ni mu gihe kandi ari makuru akomeye avugwa kandi akagaragaza ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi bidasanzwe. Aho rero amakuru aharagaragaza ko abari baje bayerekeje intumwa z'umuryango umwe bw'Uburayi i Burundi aba n'abanyamakuru bamaze kuba batabwa muri yombi. Turaza kureba uko bihagaze, turebe kandi bijyanye na violation ya CCLFI, turebe uko bihagaze. Aho rero bitangazwa ko ceasefire yari yaremejwe na Angola yamaze guterwa mu mugongo. Imirwano ikomeye irakomeje mu bice bitandukanye. Tuyaherehe, reka duhere kubijyanye n'ibyabereye Remera, tuze twumva n'ibindi biri kugenda bigaragara. Ingabo z'Urundi na Fardc zikaba zarwanye bikomeye, zirwanye na MRDP ndetse na 23 mu bice bya Remera ku munsi wo kwitariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026 nibwo habaye imirwano ikomeye mu bice bya Remera muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo z'Urundi n'iza Fardc hamwe na Wazalendo hamwe na FDLR zahuriye n'uruva gusenya nyuma yo gukubitwa bikomeye n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo nk'uko undercovers ndetse na Roko Informa zimaze kutwemereza ibyaya amakuru yakuye ku baturage n'abashoboye kugera hafi y'aho urugamba rwabereye. Aragaragaza ko imirwano yaranzwe no guhungabana bikomeye ku rugamba rurerure rwinjiye mu mirima no mu misozi ndetse no mu nkengero za Remera ndetse n'ahitwa Murenge. Nkuko amakuru abivuga, ingabo z'u Burundi na Fardc na Wazalendo hamwe na FDLR baje gukubitwa basubira inyuma bakwira imiswaro nyuma yuko bikomeye byari bimaze kuba byagaragara ko M23 yiteguye. Nkuko ro bigaragaraza kugeza ubu ibice biracyagenzurwa na MRDP. Twirwaneho ndavuga ibi bya Remera. Ni mu gihe kandi imbunda ziremereye zongeye kumvikana mu bice bitandukanye nyuma yuko bamwe bari biteze agahenge. Bihagaze gute? Ni mu gihe benshi bari biteze kureba niba agahenge kasabwe na nyakubahwa Perezida Joao Lorenzo Angola gatangira kubahirizwa kuva saa sita z'amanywa ku munsi wo kuwa gatatu hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imitwe y'inyeshyamba bahanganye mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Nkuko Lorenzo yari yabisabye impande zombi, leta ya Kinshasa yari yemeye ku mugaragaro ko yubahiriza akagahenge uwo munsi. Benjamin Bonimpa, umunyamabanga wa AFC M23, kuwa gatanu ushize yavugaga ko kagahenge kasabwe na Angola. Yagize ati ntitwumva inzira ya Angola, ishimangira abo bitaye ku buhuza bwa Katari. Kagahenge kagombaga kubahirizwa uyu munsi kasabwe mu gihe muri iki cyumweru mu karere k'imisozi miremire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubera imirwano ikomeye. Ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zirimo kurwana n'abarwanyi batwirwaneho bafatanya na M23 bashinjwa na Kinshasa kuba bafashwa n'ingabo z'u Rwanda. Mu kwezi gushize ingabo za Fardc zatangaje ko zifite intego yo kwisubiza ku ngufu agace ka Minembwe centre kamaze umwaka gafashwe n'abarwanyi batwirwaneho. Imirwano ikomeye muri iki cyumweru yavuzwe hafi y'agace k'ingenzi mu bya gisirikare ka Poezero kari ku ntera y'ibirometero birenga 100 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uvira. M23 ivuga ko itarebwa n'inama zabereye i Rome muri Togo ni Rwanda muri Angola mu kwezi gushize kuko itigeze itumirwamo kandi itamenyeshejwe byimazeyo ibyaganiriweho.
izo nama ziri mu muhate w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wayoborwaga na Joe Lorenzo waganye Perezida Florent Ganzagabe wa Togo nk'umuhuza muri iki kibazo, akanashyiraho itsinda ry'abahuza rikuriwe na Obasanjo ari Perezida wa Nigeria. Impande zihanganye mbere zagiye zumvikana ku bijyanye n'agahenge ariko ntikubahirizwe, buri ruhande rugashinja urundi ko ari rwo ruhonyora ubwumvikane, rukaba rero byaragiye bigira ingaruka zikomeye. Agahenge kasabwe na Perezida wa Angola kugeza uburyo bwo kugenzura ntabwo biratangira kuba byatangazwa nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Imirwano yo irakomeye kandi irakomeje, aho rero ku itariki ya 18 n'ubundi humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu misozi miremire y'umurenge no mu nkengero za Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe yaturukaga kuri Roko Informa ndetse na Ndakava muri ibi bice yagaragazaga ko ibijyanye no gushyira intwaro hasi byamaze kwibagirwa. Nk'uko amakuru ahara bivuga, uruhande rwa leta ruri ku isonga n'ingabo z'u Burundi, Force Armée de République Démocratique du Congo hamwe n'abarwanyi FDL n'abacancuro bagabye ibitero ahitwa Kivumo mu gice kizwi nka Marago mu nkengero za Minembwe. Imirwano y'uyu munsi nayo yabaye amasaha atari make, kuko rero byabereye mu bice bitandukanye birimo mu bisambo byunamiye Karingi uvuye Rwitsankuku ndetse n'ahitwa Nyaruhinga hafi y'ahitwa Mukoko ugana kwa Murima. Ku mugoroba amakuru yavugaga ko umwanzi yagabye igitero Kivumo aturutse irurenge muri teritwari ya Fizi, ariko nubwo ibitero byakomeje umutwe wa MRDP twirwaneho basubije inyuma ibikorwa by'umwanzi kubita ku rugamba ingabo za leta n'abarwanyi babo. Ibyatumye abaturage b'abanyamurenge bo mu misozi y'umurenge bashaka kuguma mu bice byabo nabwo bakomeje kugaragara ko hari umutekano utari mwiza. Biravuga ko intego y'ibi bitero by'ingabo za leta n'abarwanyi babo byari bigamije kwirukana abanyamurenge bo mu misozi miremire no kugenzura neza ibice bya Minembwe. Abaturage ku rundi ruhande rwa Minembwe batangaza ko bashishikajwe cyane n'umutekano wabo ndetse basaba ko inzego z'ubutabazi n'umutekano bwihutirwa koherezwa muri aka gace. Umugoroba rero waranzwe n'imirwano ikomeye, byatumye abaturage benshi bava mu byabo, abandi barahambira barahunga. Ni mugiriro mu yandi makuru dufite turababwira ibiri kubera i Burundi, aho amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko kuri uyu wa gatatu ushize Bujumbura abanyamakuru batatu, umurundi n'abanyamahanga babiri bari baherekeje Haj Habib, komiseri w'Uburayi ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo batawe muri yombi. Abanyamakuru batatu bafunzwe ubwo bakurikiranaga uruzinduko rwa komiseri w'Uburayi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Bahise bajyanwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza SNR cya Service Nationale de Renseignement nk'uko amakuru amwe agaragara ku rubuga rwa SOS Media Burundi abitangaza. Uko batawe muri yombi impamvu zatumye bafungwa ntabwo byahise bimenyekana. Ku wa kabiri ku itariki ya 17 Ruhuhuma 2025 nibwo Haj Habib yatangiye uruzinduko rwe mu karere ahereye i Kinshasa mbere yo kujya mu Burundi. Ku wa gatatu biteganyijwe kandi ko azakomeza uruzinduko rwe aza mu Rwanda. Kugeza ubu rero ifatwa ry'abanyamakuru babigize umwuga rije mu gihe n'ubundi itangazamakuru rikomeje guhura n'imbogamizi zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko biriko biragenda bitangazwa. Roko Informa ziratubwira ko ku mirongo imbere y'urugamba bimeze gutyo. Mugi ikindi turagomba gutanga amahoro nta kibazo, mwidukura mu mugi n'ubundi ibyo kuvuga ngo mu mugi igihugu mwarakigurishije. Ni gute abantu baturuka mu bindi bihugu bakaza bakabayoborana ama defense bakayobora imirongo y'imbere y'urugamba, twe turi aho ngaho turi abene igihugu. Urumva rero nicyo kibazo gihari, hajemo ibintu byo gusuzugurana ndetse binagaragara ko bamwe batangiye kwanga kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho abandi bava ku mirongo y'imbere y'urugamba bakaza bagasanga bamwe bisindiye nyine bya bindi byo kuryoshya by'ababaza rero. Yego, kugeza ubu kubirebana n'agahenge kamaze gupfa, FDN biravugwa ko yamaze gutegura ibikoresho. Sibyo bikoresho byatangiye kuzanwa muri ibyo bice? Ni nyuma yuko n'ubundi bari bazanye ibikoresho mbere, byari ku itariki 14 z'uku nguku n'ubundi mu kubizana ni misi ikomeye
birangira n'ubundi biyobejwe n'ihuriro rya AFC batangiye gutreyininga n'ubundi nyuma y'uko bazanye ibi birindiro urumva ntabwo bakubaka ibirindiro muri ino misozi navuga ko magingo aya indondo yose iri gukontororwa na FDLD. Urumva rero ni ngombwa ko hazamo ibyo bikoresho kugira ngo nyine bibafashe uburyo bwo gukontorora ibyo birindiro bagiye bubaka. Nakubwira yuko magingo aya ahantu bivuga ko hano ku ndondo y'Ubuvira wenda ku bazi bino bice utu ni uduce dukomeye cyane ku buryo dufite icyo tuvuze, kuko urumva ni nk'aho baba bafunze tuno duce n'ubundi twamunanira na Muramvya, kuko nibo baba baciye. Urumva nta muntu wakwerekeza mu Buvira aturutse mu Minembwe. Urumva noneho n'akayira kari bahari ka Ruhuha bahise bagafunga, niko kakasagamo akerekeza hehe mu Minembwe. Urumva rero Muramvya yo barangije kuyifunga kera, niyo nzira yahuzaga Uvira na Minembwe. Noneho hari hasigaye umwe ya Ruhuha yacagamo n'ubundi urumva niho babashaga guca nabwo mu buryo bugoye. Urumva rero barangije kuyifunga magingo aya, ubona yuko n'ubundi bakomeje kugenda bongera ibikoresho hano muri za Rubarati na za Masango. Ubona ko iby'agahenge byo ari ukwibagirwa. Yego, reka tuje ku biri kugenda bivugwa mu kibaya cya Rusizi. Hari kuvugwa ko uruhande rwa M23 uyu munsi baharashe barasa ku birindiro bya Fardc bakoresheje kamikazi. Safari, ibi amakuru y'ibifito nayaye kugeza ubu? Aha naho icyo nakubwira cyo nuko aha ni zone tampo, kuko n'ubundi harunze abasirikare abagiye bava mu mujyi wagira, kuko nakako mu kujya kohereza abasirikare muri uno mujyi wagira hasigayemo abasirikare bari ejo gato abo wabure n'abaza kuyisohokamo. Abandi bose bari muri biriya bice imirwano yo ntiyabura, kuko n'ubundi ku munsi w'ejo ku ijoro ry'ejo n'ubundi Fardc na FDLD bari bagabye ibitero muri biriya bice byo mu birindiro bikuru, kuko hariya biriya bice byasangiye hejuru mu misozi ya za Remera hari ibirindiro bikomeye, ni naho radari zikurura netiwaka ya AFC iri. Mu minsi yashize ndumva ari mu matariki y'umunani nibwo habayeho iraswa rikomeye, barashe kuri ibyo birindiro bashaka gusenya iminara ibaha netiwaka, biraserinda ubwo bari barashe n'ubundi baturutse muri biriya bice. Urumva ko wenda n'ubundi ni ubutasi bwa AFC bwamaze kuvumbura ko bashaka kugabaho ibitero kugira ngo bagafungire netiwaka zikontorora biriya bice n'ubundi bya Fardc. Yego, kano gace nakubwira ko ari gasa nk'aho ariko gafashije AFC mu bigendanye na netiwaka, kuko niho iherereye ibasha kubahuza abari mu ndengero n'ubundi za Uvira, abari mu Minembwe niho ngewe bayituruka, ndetse ni naho bashobora wenda kuba bamanurira biriya bikoresho n'ubundi by'indege, niho bashobora kuza gukoreshereza ziriya drone n'ubundi zisigaye zimenasa ubwato bwo muri Uvira. Rwose birashoboka intambara n'ubundi muri ibi bice, uretse ko bitigeze byumvikana cyane, ariko ntabwo nadesiza kuko nje nabimerereye nagiye mu Buvira mu masaha y'igicamunsi nko mu masaha 6, ariko uko byagenda kose byabaye ubwo bibayeho, ariko n'ubundi kubaho ni ngombwa. Nari ntarashika muri ibyo bice ngo kuri situation uko zifasha. Yego, hari ibiri kuvugwa by'abacancuro benshi muri Uvira, byo bihagaze gute bwana Safari kugeza ubu ngubu? Abacancuro bo babaze kuza kuko bavuye ibaraka aho bari ndetse ni n'abasha bamwe. Nakubwiye ko hajemo n'abandi basirikare batojwe n'abayisiraheli n'itsinda ry'aba force républicaine. Urumva nibo barimo, kuko abari barimo basanzwe bagiye babakuramo. Urumva rero n'ubundi nibo barimo, ni naho bari gushaka kujya bategurira abo bacancuro bagiye kubafasha mu gutegura drone, kuko n'uyu munsi drone zakoze nibagiye kubikubwira ngo drone zakoze. Urumva ni tekinoloji zigwangurukira n'ubundi ari mu Buvira, niko amakuru ari kumpa zerekeza n'ubundi mu Minembwe. Uyu munsi drone zakoze. Yego, zakoze iki?
zigiye kwa kundi nyine ziba ziri kugenda zisa nk'izikanga nyine mu gukanga ku basore bahanganye. Urumva rero kuba bagiye kubakanga ni ikintu kigaragaza ko urumva mu kugaba none kugira ngo bavanse batere ikikango muri bo, niyo mpamvu bazikoresheje. Ntabwo bigeze bazikoresha wenda mu kuba bagira, ariko isaha ku isaha zakora akazi katoroshye. Yego, kugeza ubu ndagira ngo tubwire ku birebana no kuba buri ruhande rwiteguye. Tubwire uti mwitegure M23 ihagaze gutya, imyitegure Fardc ihagaze itya, abatwumva bahite bumva ibijyanye no kuviyora CCLF byatangiye kuri buri ruhande, kuko wambwiye uti utabogamye buri ruhande rwose ruragaragaza ko rutiteguye gushyira hasi intwaro mu buryo bworoshye. Impamvu ikomeye wenda ntagiye n'ibyo kubogama, urabona ko ihuriro rya Fardc ryo ryamaze kubitegura, aho ryubatse amadifense mu bice bitandukanye, ariko na AVIS zakoze deployment mu bice n'ubundi byasaga nk'aho birimo basaga nk'aho bari nyine kugira ngo bagire barebe uburyo ki basubiza ibitero n'ubundi bigarwa n'aba FDLD n'aba TDF. Bamaze kubona ko bagomba nyine kuba bafatirana aka gahenge nyine bakaba bakwigaruriza ibice bigiye bitandukanye byinshi. Yego, urumva rero nakubwira ko nakora balance imyiteguro kuri Fardc yo ndetse n'amategeko yayo biri kuri 60 mu gihe AFC iri kuri 40. ubwo bishatse kuvuga ko AFC yiteguye kuba yahagarika intambara cyane rwose. Nayo yamaze kuvumbura ko iby'agahenge n'ubundi batigeze bamenyera ko iri huriro rya Fardc ryakabaha. Nabo bamaze kuvumbura uwo mugambi wabo, birasa naho n'ubundi ari bwo buryo wenda navuga ko ariyo mpamvu nabo ubona ko basa nk'abiteguye. Yego Safari, tugenda tugana ku musozo, reka tujyane no muri Nord Kivu nawe uduhe update zaho bihagaze gute, ho ni amahoro kugeza ubu? Oya, murakugera ko muri ibi bice bya Nord Kivu naho ntabwo bimeze neza, kuko yego biravuga ko muri n'abasirikare n'ubundi b'Abafaransa baje. Yego, hari abandi b'aba FDLR bari bamaze iminsi batorejwe muri Zambia, nabo bageze mu 1,200. yego, bigaragaza ko hari umupangu ukomeye bari gutegura muri ibi bice. Isaha n'isaha mwakumva ibintu byahindutse. yego, nicyo ngicyo muri Masisi nicyo nakubwira kisa nkaho kigaragara, kuko isaha n'isaha mushaka kumva ibintu byabaye ibindi bindi muri ibi bice bya Masisi. nawe Rucuroho? Mu Rucuroho n'ubundi ni bya bitero bisanzwe biza ntibijya bibura. N'ino mitwe ya mayimayi ndetse bagiye batangiye no gufatwa, bamwe bagenda bafatwa bakabagaragaza mu manama. Niba abandi baba baje nyine bazi kwihahira, kuko urumva ibiryo niho babikura mu baturage, kuko baba mu mashyamba. Urumva rero n'ubundi ko ntawe ibitero byo uretse ko ibitero bikomeye n'ibyo bikunze kuvuga, ariko nta joro cyangwa nta kiri bijya bibura n'igitero, ndetse ko hari ibitero biza ari bikeya nyine nka bya bindi byita by'ubusahuzi, ariko ibitero byo bihoraho. Naho bahora baza nyine kwiba ayo matungo, gusahura amabutike, ibintu nk'ibyo nyine, kuko bo baba mu mashyamba nta kundi nicyo batunzwe n'amakaritiye, kandi uzi ko amakaritiye atuwemo n'abantu yose ari gukontorwa na AFC. Urumva rero n'ubundi ntabwo byabura ibyo bitero bikorwa na mayimayi ndetse n'abanyatura n'aba FDLR. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, nawe reka tubashimire. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye
abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere, fyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.